Asifundeni ke inkosi. Hebrews chapter number 11, verse number 13. Ncwadi yabaHebheru 11 verse number 13 kuphela ngesifundayo. All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. Kodwa abazange bazibone. Verse 13. Yes. Bonke laba bafa bekholiwe bengazamukeliswanga izithembiso kepha bezibonile bezithakazele zikude bevumile ukuthi bangabafokazi nezihambi emhlabeni. Baba siyabonga bezwi lakho ukhuluma ngathi kuseni uJesu. Amen. Amen. Ncwadi yabaHebheru lesifunda ekuseni namhlanje kafishane bese siyagoduka. Le ncwadi umbhali wayo akaziwa kahle kahle. Abanye bathi uPaul kodwa abanye bayaphika, nami ngiyaphika ukuthi uyena. Kodwa abanye basho njalo. Kodwa akubalekile kodwa kubalekile ukuthi sezwini lenkosi. La sifunda khona ukhuluma ngabantu abaze banala bengazange bazibona zonke izithembiso uNkulunkulu ayibathembise zona, kodwa uthi baze balala bebanga ukukholwa ukuthi uNkulunkulu washo noma zonke bayibona ezinye kodwa noma bengasayibonanga zonke, kodwa babala njengamaqhawe ukuthi balala begcwele ukukholwa ukuthi as long as uNkulunkulu nje asho mina ngizobamba. Ngeke ngathi ubheka ukuthi ukhuluma ngobani ngoba la sicaphuna khona asitshela ukuthi ubani. Mase ngicheka ngathi umuntu oqala ambalayo uAbel wanikela wathatha the best, kodwa ibenefit akabangesayithola, kodwa yena wayebambe nje ukuthi uNkulunkulu kufanele kunikele kuyena ngoba immediately umukelo kamfowabo ungamukeleki lithi iBhayibheli wadina wayeseyambulala. Usethi-ke lobhalayo noma engazange ayithole zonke izithembiso zomnikelo kodwa wabamba walale bamba ukholwa. Ubese lithi iBhayibheli namhlanje igazi likaAbel lisakhuluma, likhuliswa yini ukuthi walala umuntu obamba ukholwa. Akona wonke akhulumayo kodwa kukhuluma leli ngoba wabamba ukholwa ukuthi noma engasabonanga ukuthi reward yokunikela yini kodwa noma engakusale sefo kodwa yena wenze njani wabamba ukholwa. Omunye umuntu akhuluma ngayo Enoch lithi iBhayibheli noma ngabe kuthiwa khona uthi ongalichaza ngayo kodwa lithi iBhayibheli wahamba naye until he was no more. Ngamanye amazwi wahamba noNkulunkulu waze wathathwa waze kwaphela ngaye. Ngamanye amazwi wayengenandaba ukuthi benefit ithini as long as ngibamba uNkulunkulu. Bese lithi he walked with God until he was no more. Amen. Unowa akuzona zonke ayibona kodwa walala naye ebamba amazwi ashiwo uNkulunkulu. Kodwa namhlanje ngiyababona lapha ngifisa sifocus kulona oyedwa engizomusho manje uAbraham naye wahamba noNkulunkulu kodwa kusona zonke izinto uNkulunkulu ayishilo kuyena azibona, kodwa wahamba noNkulunkulu wasaba umngani kaNkulunkulu ebambe nje ukuthi ngendlela ahamba noNkulunkulu ngayo walida ingane noma seyifikile kodwa wahamba oyisaha wahamba ngoba wayebambe nje ukuthi makufuna uNkulunkulu mina mangibamba uNkulunkulu into esihluphayo bathandekayo sesishumayela kakhulu ivangeli ukuthi woza khona imali woza khona impilo ebulofono. Ivangeli asilithatheni imali, silithatha ngoba uJesu kumele simthathe. Kuba ngathi uNkulunkulu akathembekile makufa umuntu efele emjondolo. Hayi, it doesn't matter ukuthi ufela kuthi ukuthi wena ufe ubambe. Kuba ngathi kufa ikholwa encane makufa umuntu ohlala emjondolo. Sibabaza kakhulu makufa isiqeli lo semjondolo nomgcobo wakho bamncane ngoba sicabanga ukuthi amandla kaNkulunkulu abonakala kuphela ngokuhlalisa nesitezi. Kodwa namhlanje ngizokutshela ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu abazobamba ukusho kwakhe noma ngabe ukufa kokulanda ungenayo indawo ohlala ukuthi kodwa Nkosi
mangifehle nawe. It doesn't matter how I die, but what matters ukuthi ngibambe lokho kushiwo uNkulunkulu. Hayi bazalwane, uceba kuyona into kuphela eveza ukuthi umntwana kaNkulunkulu, kodwa umntwana kaNkulunkulu noma ugqoka amaningi ngoba usuqonda ukuthi mangibambe isivumelwano noNkulunkulu ayikho into engangiyakasiza. Sihlonipha kakhulu laba engathi sebephila kahle, kube ngathi amakhono amakhulu, kodwa kuseni namhlanje ngizokutshela ukuthi it doesn't matter ukuthi uhlale emthandana, kodwa uJesu uyinkosi nokungenawo uphethe, kodwa uJesu uyinkosi. Sesihlale kakhulu ngabantu, sesihlale kakhulu ngabantu sithi mase Jesu khona imali, ikhona vele imali, kodwa noma singasayitholanga, kodwa masibambe into ayishoyo, it doesn't matter. Ukhona vele ukudla kaJesu, kodwa noma singasakutholanga, it doesn't matter. Sesihlale ngabantu kakhulu manje, akuyona ilotho ukusindiswa uzohamba noJesu noma isimo sibuka noma singafuki uzohamba noJesu. Ifake akusiyona into yokuthwala bese kuzotholakala imali. Sesihlale ngabantu kakhulu kube ngathi uJesu ufela kuphela masekhona imali, kodwa namhlanje kuzokhuluma nabantu abazothi ibhekile imali noma nayo imali. I will walk with God. Jesus. Uhamba nenkosi Abraham. Wangathi uNkulunkulu uyamdisappoint, kodwa wathi ngeke ngize ngishintshe. Akasihle ukuthi ulandwe lo Abraham. Lo Abraham ulandwe ekhaya. Emzini kayise. iBhayibheli uyise wayeNkulunkulu. Ubaba kaAbraham uThera igama lakhe. Wayekade eNkulunkulu bakhe. Ababekade bebuyela umuzi wakhe. Lithi iBhayibheli umuzi wakhe wawusungeswe uNkulunkulu. Amen. Hayi uNkulunkulu wethu. Amen. Labo uNkulunkulu akancane. Phakathi endlini khona uThera. Ukhona ngisho umprofeti, khona ngisho umpriest wakhe. Kwakunomrodi igama lakhe. Kwakumpriest kababa kaAbraham. Ngamamazwi baba kaAbraham wayeNkulunkulu wakhe nje asitheni wayelezulu lakhe. Phakathi khona uAbraham. Kanti uNkulunkulu usekhathele ukuthi uAbraham ahlale kulabo uNkulunkulu. Yisiye uNkulunkulu mayisefuna into kabushozi. Uma ukhona noma ungabeka bapho uNkulunkulu, kodwa mase kuyisikhathi lesi sikaNkulunkulu uhlova bevolo uNkulunkulu, uhlova bevuyela umuzi. Wangena phakathi, wangena endlini kaThera, wafika wathi anginandaba ukuthi khona uNkulunkulu. Wasivakala uAbraham esekhuluma noNkulunkulu wangaphela. Wathi Abraham seshayile isikhathi sokuthi ushiye kulabo uNkulunkulu, ngoba mawuhleli kulabo uNkulunkulu ikhonta ngikubekele yona. But iproblem lento angikwazi ukukunika mawusazungezwe yilabo uNkulunkulu. Wabasaba ukhona izinto ongeke uyithole mawusayimbandakanya nabanye uNkulunkulu. Ukhona izinto ongeke uyithole mayinto yakhe ingakaqaqi ukuthi ubapho uNkulunkulu. Khona into ezokuphoqa ukuthi usuke emndenini wakho ngoba bakufaka kwabanye uNkulunkulu, ukuthi ngiyasuka manje la ngoba uNkulunkulu wenza kahlali nabanye uNkulunkulu. Ngiyambona nje lo ohlala neziphandla athi sibamukela bonke lo wethu uNkulunkulu uyakususa kwi-environment eyiphandle, akususe kwi-environment yey'mbuzi, akususe kwi-environment yabantu abaqhabayo. Ungahlali uqhathwe ngala ukuthi uJesu uyinkosi, ngala iy'ngabo zihlasa la emzimbeni wakho, kodwa ngala ukuthi uJesu uyabusa sethembele. uNkulunkulu wayezombusisa kulabo uNkulunkulu, kodwa wathi wena Abraham ikhona into engikubekele yona. Wathi iproblem indawo ohleli kuyona akusiyona abantu ababuzisekile, kuzofanele kusuke ukuze kuvele icebo langawe. Wayakise wathi kuthiwa ngiphume la manje, wathi kuthiwa ngihambe la ngishiye uyise ngoba wayazi ukuthi vele uhamba noNkulunkulu oyifake. Lithi babe lwathi hamba mfana, azange amelele naye wathi hamba mfana. Wayesiyaphuma uAbraham, waphuma ezweni angalazi, kodwa kulalela ukuthi wahanjiswa yini.
wathi wathi mayezwa wezwa ukuthi lezo engikisa lona umdwebo wayo akusiyena umuntu onkulunkulu noma kweyisekelo zakhona akusiyena umuntu kodwa unkulunkulu wathi Abraham maye yonke lento eyenziwa unkulunkulu mina ngiyahamba washiyize nonkulunkulu bakupho webazalwane khona izinto ekufanele kuphume kuzona kudelike ungabi sesenta singa-understand ukuthi kufanele kucace nje ukuthi wena usengokulaya abanye unkulunkulu uyabona nje uma usanento ofanele usichazele iy'tori ngayo ukuthi ngenzifa awukakasuki kuleli usane kulayini kanje saba abantu bamadlozi bazokhuluma bathi ngiphakeme siphakanyisiwe vele ufike ikhola lizazi nalo mina ngivamise ukusho kanje ungayi endaweni la ungase siqhamuke khona ushabe namahloni basekubona njengephinde letho angikho ayinasono nje siyakutshela nje uma endaweni la ngathi mase sifake imoto sithi sawubona ungavela uphinde esihlalweni asikasho ukuthi uyesakuza impilo ninjani ugcwele ngemembuzi la abantu abafile meke sakugende njani ukwathela ungayi ukuthi ke letho sifuna into zamaphilo ungayi ngane ethi ngiyasitshela lento wena ozodecide ukuthi ngiyabashiya nabo uNkulunkulu futhi ngifuna ukukutshela namhlanje uma usahamba labo abanye uNkulunkulu ungalibeli ukuchitha isikhathi sethu esizokuthandazela because you are wasting our time yekani ukusithethela isikhathi sethu hayi baba khona into eyama lapha phezulu kanti uhlala ngathi wena ukuthi umusa usichithe isikhathi sethu ngoba siphizile akuthini ngoba siphizile abathandi wehlisa uNkulunkulu wethu ufuna khompyutha noNkulunkulu abangaziyo uyazi into ngabantu ukuthi kuyaqhaba kodwa lipheze hayi basala nozana kanti umuntu ngathi uvuka umoya kanti ushawa istress ongazi ngahlala ngabantu abadala uma ngathi spiritual ngathi unama ngathi unama thula ngale nto except abantu abakhala singasibakhalela naye sishumela la ngenyila so shumela la ngenyila kuye mhlanje jakho lilathi uthi nje hayi kanti ngikuphumela kuyohla basala naye uthi nayo lento sami except abantu abakhalayo singazi bakhalelayo uyakhala lapha ngomsomuntu kanti ushusha indoda yakabuza la sikhulume naye ukuthi kahle uthuluka uyakhala ngathi umoya yabona umoya ndisele lokukhala uyazwa lethu ukuthi ufuna ukuyibulala yini hayi bokuba nesento esisheshayo uyashesha ufake imali ubuhlungu ngala inkotho thina sesikhale kanye naye uNkulunkulu bekhona uNkulunkulu bekhala hayi ubuhlungu bakhonje xakile enkulumo kuthini ukuze phela sihlale phansi naye ukuthi hayi lahle phela hayi musuku uzoboshela iGPV futhi ngibophise nje ngibophise umuntu oshaya umuntu esifazane ufuna boshwe ngiyabosha uma usami kulayini wabanye uNkulunkulu khona izinto okuzoyirealize empilweni yakho uyogcina uxoxelwa ngazo because usami kwifence yabanye uNkulunkulu yabo nje mangabe sithi sibeke izandla wena kade ushisele inyamazana usachitha isikhathi sethu nesakho lithi iBhayibheli waphuma wahamba mayesephumile sehambile bese ke lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayeseyamshintsha kwathi ngeke usaba uAbraham kodwa manje sewuyoba uAbraham angingathi ucheck ukuthi lo Abraham wayisho uthini ngathola ukuthi igama lithi Abraham lisho ukuthi ubaba angazomenya ngizwa mangichecka ela Abraham nalo futhi lithi ubaba bese ngiyadideka ukuthi obaba bobabili
uNkulunkulu wethu isikhathi wayeyishintshela negama kanti ashintshe efanayo. Mase ngifundisisa ngathola ukuthi leli lithi Abraham lithi ubaba, kodwa leli lithi Abraham ubaba kodwa wezizwe. Enye translation ithi wose ephindaphindiwe, enye ithi wose ekhulisiwe, elinye lithi wosandisiwe. Ngamanye amazwi waphuma kuNkulunkulu ewubaba, kodwa mayisefika kuNkulunkulu wayesebubaba osandisiwe. Masiphuma kwabanye uNkulunkulu sifika sobaba, kodwa masifika kulo uNkulunkulu engikhuluma ngaye ekseni sibobaba sebandisiwe. Ngamanye amazwi asikwazi ukufika kuJesu kodwa singaphindaphindwa. Wafika umuntu kathe ubaba, kodwa wafika sethi ubaba wezizwe ophindaphindiwe. Bese lithi iBhayibheli base bakhe isivumelwano noNkulunkulu, covenant. Ake siqhaza icovenant bese siyathandaza. Icovenant ayifani ne-agreement. I-agreement siyayisayina mase sikhathele siyiterminate. I-agreement ine-date yokubhalwa ne-date yoku-expire. Sidayiselana imoto ngo-1 January 2020, so qeda ukukhokhelana ngo-2025. Ngo-2026 leyo agreement ayisasebenzi. Sishadile meke nahlukana leyo agreement ayisekho. Phelile i-agreement iyafa makufo yedwa wala abayisayinile. Mowe enkantolo uthi ngine-agreement nomuntu osashona, bathi sashona ayisa-exist le-agreement because kwenzakaleni ife naye. Ngamanye agreement into ephela nomuntu mayefa. Hayi mani, kodwa isivumelwano sivuka noma semashona. Kuthiwa kwakhona isivumelwano esenzeka asikwazi ukuyishintsha njengoba esesivumelwaneni. Kuthiwa napha lapho kuthiwa kubhalwa ngaphansi kodwa kwachitheka igazi ukuze kube khona lesi sivumelwano. Athu Davide ukhona yini obesasele endlini kaJonathan uma ngimenzela ukusa. Kuthiwa ngoba Davide athi ngoba mina nobaba wakhe nomkhulu wakhe senze isivumelwano kwachitheka igazi lami nelakhe sahlanganisa abasuka isivumelwano nobe sefile uJonathan. Kodwa ngiyaphoqeka ukuthi makusekhona inzalo yakhe yenzela umusa. Base bethi Davide akusekho umuntu kodwa khonto eyodwa nje engathi ishu engayakwazi nokuhamba. Wathi uDavide ilandeni njalo ngoba uyise mkhulu nokuyise ngathi sivumelwane naye ukuthi sobhekelelana. Base bemlande njalo ngelutho amadoda bamqubula bawuhlalisa ekhosini. Mayifika ukuthi angifanele mina ukuthi ngingahlala la. Wathi uDavide no, wena awufanele kodwa sivumelwane engazikhanda nobaba wakho siyaphoqa ukuthi noma siyakupenda kanjani. Bese uDavide kusukela namhlanje sewuhlale endlini yenkosi, kusukela namhlanje sewuyophekela ukudla. Yini emletha la? Isivumelwane asifani agreement. Bazalwane ngizothe kuseni namhlanje noma ngaba siyitholanga sonke into esiyithandazele kodwa isivumele sinaso noKristu Jesu sokumjula noma sezalana. Bathi nazi ingane zakashothi siphumelela singasaye esontweni. Hayi kwenzakala sekukhuluma isivumelwano singashosi kanye noJesu sithi lo indodana yomfana wesivumelwano. Bese siyavuka isivumelwano ukuthi lo uzalwa yikhehla elalesivumelwano noJesu. Isivumelwano sikhuluma noma ungasakwazi ukuyikhulumela. Sithi isivumelwano ngisanda kade ngithi namhlanje kuseni engathi ungabatshela labantu abazwana nezingane zabazalwayo kodwa bona bengakhona noma bezona abantu abangakhona. Engathi ungabahlebela ukuthi nizodutshulwa nonke kodwa lo ozalwa umuntu wesivumelwano. Sithi sibhamu sibhekekele eThaba athi uNkulunkulu lo umuntu wesivumelwano lo wacelwe enkosini akakwazi ukufa manje. Usithiwa bafe bonke usindiswe akayina sesontweni. No, ubanjwe ivumelwano zikayise nina ukuthi babetheni lofana khona sabe mdala. Umbona umuntu ephila kahle kanti akazi ukuthi uNkulunkulu ugcina isivumelwano. Sesakwazi nekhethe senalala namhlanje kuseni ngizothi kuwena noma ungasakutholanga konke kodwa ungavuma uyeke isivumelwano. Baphelela kwisivumelwano. Shemne isivumelwano
khona izinto enginazo mina manje engaqualify kwethu kodwa ngenxa yesivumelwano sika baba nomama abasenza noJesu mina ngathi mangikhula ngakhula kumfana ufana nabo bonke abanye abafana kwathi ukuthi khona ivumelwano ezasenziwa abazali bakhe ukuthi lo zelwe la kuyoba igama isivumelwano wena ubona ngathi amandla amakusiwona amandla uNkulunkulu uphendula isivumelwano khona into enginazo kazi kahle ukuthi akusizoleza noma ngazama ukuthi ngithi ukusebenza kwami kanzima kodwa ngisuke ngiqonda ukuthi ukusebenza kwami kwamahliphihliphi kodwa kuphendula isivumelwano nomelelo mamkwena kodwa uNkulunkulu ukhumbula isivumelwano asenza naye ngicela ukuthi lo la umuntu wesivumelwano ungalenza iphutha ingane umzalwane ungalenza iphutha ucaba ukuthi amandla akho ungalenza iphutha khona isalukwazi sasihlala sithandaza ngalo msaphetho ukuthi lo mayikhula zizwe zotsheleka kuyena wena ubona izinto zakho zihamba kahle kanti kwakhulula kodwa no sizwe zotsheleka kuyena kwenziwa ivumelwano bese iBhayibheli ikhonkwane indanga engabo yisusi kodwa manifika ikhonkwane sayibekwa amakhehla ayisusi wayazi umbhalo leli verse ukuthi isivumelwano siyakhuluma noma sesithuka kodwa isivumelwano siyakhuluma Abraham ephethe isivumelwano uthenjiswe uAbraham 2 ezweni elakhiwa uNkulunkulu ezweni elizomanelisa limnika yonke into waseba ngokhona uthenjisiwe ukuthi yabo ubaba wesizwe kodwa mawubheka isizwe asifili kodwa uNkulunkulu utshela ukuthi ubaba wesizwe uSara ngiyazi sihlala bifambisa ukumthuba sithi uSara wafa kuAbraham ngekhanda amhlanje ngicela ukudefenda kancane uSara umama nobaba sefamsile ukuthi uAbraham wadlala uSara lento ayenza amhlanje awuthi usubmit to you uthi uSara wezwa ukuthi akasashadile noAbraham asona akasashadile noAbraham kodwa useshade noAbraham uSara wayazi ukuthi leli igama lithi Abraham selisho ubaba wezizwe uSara wabuye washi wathi ishayile manje lento eshiwo uNkulunkulu mangiba nomona mina ngithi ayifike ngami hlezi igcina ingafikanga wahamba umorganizela uHagari ukuthi awungene nawe awushone kuAbraham wabuye kini eseqondisa yonke into ukuthi baba ngene nangu uHagari ngoba into eyenzakala manje isikhathi sishayile phela thina sakhishwa lapha sazi ukuthi thina unesengomo uAbraham but manje sibheke emathuneni nami uyabona ngingakanani ngena la ukuze kufezeke icebo ngoba akekho ubaba wesizwe ongenayo umntwana ngiyazi ukuthi sometimes kulula ukushumayela ngayo wamhlohle hey bazalwane kubuhlungu ukuhlala nesithembiso usibona singafezeki ayikho into ebuhlungu nje ngokutshela ukuthi izokwenzeka ingenzi wabatshela umuntu athi uzokufaka emsebenzini athi kosha uJuni lizosuhola ashaya uJuni athula ngasho lutho ashaya uJuly angasho lutho ufike ngoAugust sifike sifakazi nathi siphathe lokusutha sithi awuthonda umsebenzi ukuthi awukholwa kahle ngiyabona mina mangabe izinto zakho usayithola kubuhlungu ukuhlala nesithembiso usibona singafezeki lo nkosikazi wayihleli nendoda asetsheliwe ukuthi ubaba wesizwe lo ngiyacabanga isimo sakhe sasibuhlungu kanjani ngala yena Sara uyazibona ukuthi mina ungakwazi ukuthola abantwana uthi kodwa Nkosi yabuhlungu inhliziyo yami ukuthi lo umbusisile kodwa mina engabe ngimlethela ingane angisakwazi ukumlethela because ayitholakala wathi no inhlobo kaNkulunkulu ngelividiyo wathi wena ngena ngala ukuze kwenzeke lento oyishoyo ukuthi uba ngiye ngizwe masimthuka ukuthi understand the pain eyidlula kuyona wathi ngena ngala kubona bonke abantu engibaziyo abangazange bamkhona uNkulunkulu bamphikisa into ayishoyo bonke bathola isigwebo Israel awukholwanga ukuthi ungafika eGibhithe ezweni lesethembiso as a result bahamba how many years 40 years
Kenda babezihamba insukwane ezimbali. Just because babengamkholwa uNkulunkulu. Ngiyakhumbula bazalwane. uZakaria azangakholwa ukuthi uzozala uJohn umbhaphatisi. Lithi iBhayibheli engakholwa lithi ngiyakhumbula waba isungulu for 9 months. Kwathi usiyokhuluma esekhona kumfana. Usalo yena yedwa. Othi Abraham ngena lo. uNkulunkulu akasesi. Ngena lo. Uyena yedwa engimasiyo. Engafika uNkulunkulu azompanisha. Ngiyacabanga namhlanje kabi ngeversion yami le. Ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu wayibheka inhliziyo yakhe. Lo mama hayi ukuthi uyangedelela. Kodwa lo mama uzama ukufeza icebo lakho. Mayiqeda ukwenza le flop sizwe sesifika abasezulu sebezomtshela ukuthi ngalesikhathi uyakozayo wena sami ukuphethe ingane ngesakhe. Uyazikwenza kanene ngiyacabanga ukuthi ezulu kodwa lokosikazi ufuna lento yenzeke ngempela ngoba wayese impatient ukuthi angikwazi ukuhlala noAbraham. Kodwa ukuthi ubaba wesizwe kodwa izizwa zikho. Praise the Lord. Yafika ingane yazalwa ingane. Yakhula ingane. Wakhula noIshmael. Wathi usala Abraham nomfana sekhona ixaxa ngabithini nomfana wakhe. Ayigubhe bahambe manje. Sefike lelo sithembiso vela ukuthi usala umuntu. Nami ngabuye ngishiye ukuthi akahambe manje lo le. Siba ngisitefe. Right. Sibaningi ngabe sasiyamxosha. Ingazenzi into zihamba ekseni. Wathi right ahamba. uNkulunkulu lo ethi yoceba usana. Wathi uNkulunkulu usakwa vele wathi uNkulunkulu umlalela usana. Lelo vesi ngiyanqanga nezinto leza kulelo buka kwesisikhathi. Ngabe ngifunde lelo vesi. Uthi uNkulunkulu wathi Abraham lalela umkakho. Vela fundele uPeace. Baba iBhayibheli lithi uNkulunkulu wathi Abraham lalela umkakho. Mase sengivuke into zami ungishaka lelo vesi. Lelo vesi alisho nje leyo nto bazali lengangifani. Namhlanje ngiyasho hayi lelo vesi lengangifani. Athisha ngamavesi yakazile kuyile ngoni. Abraham uthi lalela umkakho ayini. Mase sekuthiwa nje ngibhethelela ungabathi uNkulunkulu washo wacaca pha. Uthi Abraham lalela umkakho. Ekuvele bazali lelo vesi ngazile kumina. Akazi mhlawumbe babushozi ngalize kuwena. Ngingalithatha babuxulu mina ngiright kodwa nje hayi right. Wathi lalela umkakho. Xosha lo mfana wahamba. Sisiyafana. Bayahamba umfana. Lithi iBhayibheli wabanika isipakpako nje. Nomphakwana nje. Ukuthi hamba isipakpako. Khona ukuthi siveza njengesipakpako nje. Akuwela lento enkulu isipakpako. Wahamba. Mayisehlala. Saphela isipakpako. Aphela amanzi. Bese iBhayibheli kwafika lapho ingane efanele ife khona. Ubisencane. Wasethi wakaya angikwazi ukubona ingane yami ifa. Kodwa ngizoyithatha ngiyobeka amaqhaza bese ngiyalinda bese yafa obese ngithatha sengicwaba into esifile kodwa ayikwazi ukufela phambi kanti lengane ekhalayo ingane yomuntu onesivumelwano noNkulunkulu wathi phakathi nehlane wakhuluma isivumelwano esingasikayise noNkulunkulu. Isivumelwano isona sekumele ungasakwazi ukuyimela. Kube isona esisho ukuthi hayi lo ngeke afe namhlanje umuntu esivumelwano. Savuka isivumelwano ingane ingakwazi ukuyithandazela. Kwase kuvuka umthombo wamanzi ehlane. Wathi wahakha ungasayishiyi ingane. Thatha ingane inika amanzi uNkulunkulu sebelethile amanzi. Uyiletha kanjani amanzi umuntu oxoshiwe cha ukuthi uxoshiwe akusho ukuthi isivumelwano asisekho. Acishiwe ukuthi ingane yesivumelwano. Ngizothi kuwena ekseni namhlanje noma ngabe isimo sakho sibheda kanjani ungakhohlwa ukuthi umuntu wesivumelwano. Ungakhohlwa. Noma thina sesikuxoshile sithi u0 kodwa bathi u0 wesivumelwano. Ngoba sinamagaba esinikana wona khona la isontweni ukuthi sihlupheke lesi isiqhaza lesi ubajethi ngesiqhaza kodwa mase kuvuka ubuqhaza bami siyavuka isivumelwano singimele ukuthi mina ngumuntu wesivumelwano. Kwaphuma amanzi ehlane
ondla ingane yesivumelwano ondla ingane yomuntu wecovenant noNkulunkulu. Angazi ukuthi sesakulebisha safika kuphi futhi angazi sesacrasha safika kuphi, kodwa ngizokutshela ukuthi lo Abraham esikhuluma ngaye namhlanje ngenxa kaJesu wayesiphambanweni sasingahlobene naye, kodwa kuKristu Jesu nathi sangena kulesi sivumelwano. Bese uPaul noma balala bengasange basibone zonke izithembiso, athi kodwa balala begcwele ukukholwa. Leli verse ngolifunda lodwa ungagcina ukhalisa ukuthi uNkulunkulu ushutha ungumqambi manga. Kodwa namhlanje ngizokuchazela ukuthi why uNkulunkulu ungumqambi manga. Ngokuqhubeka ufunda iBhayibheli, uIsrael wagcina engenile la khona kwakuthenjiswe khona ngamanye amazwi. uNkulunkulu wayezivezela ukuthi noma ngabe kuthiwa mamdlovu kuwena kusenzekanga, kodwa uNkulunkulu uyokhumbula ngokwasibona ukuthi inayo into eyikhulekile lo mama noma engasafiki bazalwane khona abantu abasafika ema-ofisi basebenze ema-ofisi, kodwa sekongena bezizukulu bathi ngumzukulwane ogogo engafundile owathandaza ukuthi amandla okufunda wasekho lesikhathi asisekho, kodwa ugogo laleshiya isivumelwano ukuthi mina ngokugcina ungeke aze aye esikoleni kodwa besemva kwami ubona iy'ngane zoprofesa cha uNkulunkulu uhlonipha lo osele ngalento kwakufuneka ayifise ngoba isivumelwano sikhuluma noma sesemathuneni. Ungavumi ukuthi sitha sikhiphe esivumelwaneni bese siconclude ukuthi sithi noma ngabe kuthiwa ke ukusiphi isipho, kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukukhipha yena bese kufaka endaweni yabantu besivumelwano. Indaba oyithola eTestamenteni lisho indaba kaJabesi. uJabesi kwakuwumuntu osalelwe enhlungwini, unina wamqamba wathi lo mntwana ngimthola enhlungwini, waba negama elithi Jabesi lisho ukuthi osalelwe enhlungwini. Ngamanye amazwi wabizwa ngenhlungu, wakhula inhlungu, kodwa uthe mayisekhulile waseyathola ukuthi mawuhlehla nomlando wami ukhona umuntu wesivumelwano khona. Angikwazi ukuthi mina ngibe umuntu wenhlungu, kodwa kube kukhona ikhehle kuthi uAbraham elazelalala lingayibonanga ezinye izithembiso. uJabesi wazwakala eseya kuNkulunkulu ethi Nkosi ukuthi njani it doesn't matter, kodwa ngise wena ukuthi wena andisumkhawulo wami. Obona uNkulunkulu okwazi ukwandisa imkhawulo. Wathi number 2, Nkosi ngicela ukuba isandla sakho singasuki kimi. Ngamanye amazwi kusukela manje ungavumi nginyathele ngedwa, ngifuna ukuhlala nginyathela nawe. Wasithi 3, Nkosi ungibusise nami. Amen. Namhlanje kuseni sovala ukuthi sithi you don't need me to lay hands kuwena ukuthi kwande imkhawulo yakho, kodwa udinga ukuba ungesivumelwaneni. Kumnandi kakhulu-ke manje ukuthi isivumelwano esikusona siwuKristu, unegazi elachitheka elikhuluma noma uKristu esabuyele ezulwini, kodwa lona lelo gazi liyasikhulumela ukuthi lo umntwana kaNkulunkulu umuntu wesivumelwano. Namhlanje ngifuna sibe ngenyawo sithandaze uzisholo wena uthi Nkosi lo mkhawulo engibona mncane kakhulu, kodwa mina Nkosi ungandise. Uthi Nkosi isandla sakho singasuki enyaweni la. Khona izimo esizokukhipha kuzona ngokukhulekela, kodwa khona izimo edinga wena. Uthi ngiduba umuqa manje ukuthi umkhawulo wami ngiyawandisa. Akazange aye kubapriest uJabesi, kodwa waya kumnikazi wesivumelwano. Abangesafuna abantu abazoya komshwelezela, kodwa waya kumnikazi wesivumelwano. Ngamanye amazwi le ndaba isho ukuthini? Isho ukuthi it doesn't matter ukuthi uzalwe wabizwa ngokuthi inhlungu igama lakho, but what matters ukuthi wena mawusuzwile ukuthi unhlungu uyaqhubeka yini uyibize ngenhlungu leyo kuswakala. Ngamanye amazwi siza ukuthi libe lukhala ukuthi ukuba ngaye esikoleni angizalwanga abantu abengafuni isikole ngabe ngaba ngcono, kodwa namhlanje webazalwa kodwa phambili ukukhohlisana ngayo sesithandaza leyo ukuthi yazi ukuba ngenza ukuthi ngizoba ngcono. Namhlanje ngifuna ukutshela namhlanje for free, ungaloku ukuthi uyikhohlise ukuthi ukuba ngenza ukuthi ngabe ngcono, ngoba bakhona abakwenza kodwa abekho ngcono. Ubona umuntu ekufuna
wangavuma ukushada naye umbone sendizela phezulu kuba ngashada naye abe ngcono awazi musa nje kuyikhohlisa hamadoda uprata bani uba ngavuma ngaba wazi ngabe nidlitshwana naye awazi ngaba wazi lo ngale ngayala kaMatric isihamba ka-4 awazi mhlawumbe angabe hayi ngabe kushaya mhlawumbe ekhaya mhlawumbe ngabamba ngayi-4 kodwa ngabe kutrapha ekhaya ubaba nje ukuzwa ngenduku uma kuthiwa nje wethi ubaba nje makuthi ngenduku bububu ungabaphila impilo lokuthi ukuba yabona into yakuba usufuna ukuphetha ngenhliziyo ebuhlungu kona bangaza abayenza lento ofuna ukuyenza kodwa azange zibasebenzele umuntu owenza umuntu okwazi ukwenza umuntu aphumelele emacebeni akhe munye uNkulunkulu kuphela futhi uNkulunkulu ngoba akavumanga ushade nalowo muntu ingoba uNkulunkulu wayazi ukuthi lowo mshado lowo bayinto engeke kusize ngalutho wena musukuphila impilo yama-regret hawu madoda kuba baba abantu abangakangilahlanga kahle kancane uhlangana naye lapha emona uyohlina lapho yena bethithi umuntu wakhe lahleka ingane ifane kini hawu baba akithi kanti ngibona ubaba hawu baba wozama ukuqina ukuqina ubaba ingane uzabela lesipotho sakhe lesihamba naso uhamba naso lesi sipotho sakhe awuboni nokuthi isipotho wena uzovela ube isipotho kakhulu ngoba udiniwe kanti mayihlangana afana kubona uhamba kahle uzingazi nga-right masikubona isipotho kube yisona esidinwayo ukuthi ungangana kuyangicika hayi kuba wena okucikekayo cikwa yisona sonke iy'botho lezi ingane yaphilana ubaba kumbona nakwethu baba efuna nobrand baba hlaka 20 ngolesini wawujaba mhlaka 2 lesihlanu lesini uyezo mhlaka 2 ngolesini kahlelo ngani hamba lesiko ungabi ikhona eliphila impilo yokuyisola uyisola kuze kweqa angisho ukuthi asibe abantu abanganandaba yes we feel bad awu madoda ngenza mistake but bazalwane musu ukuthi ngenza mistake ingabo nginje hayi ujabesa akasho ukuthi ngazalwa umuntu wathi ngiyihlungu ingabo nginje wathi inkosi angisayi ngisho kumama sengiza kuwena mina ngiyona inhlungu mina wathi mina into yami iphelela la yandisa manje sengifuna ukwanda uzisole ukwenze bazalwane sonke sithi abantu abayisikoleni bawufunda angithi siyakusho lokho uma usubona isikhathi sokufunda uyabona kusenzeki qoqophisa abahlebumile hamba ufuna umsebenzi bese uyahamba uyosebenza angithi bathandekayo ukuhlala nje ukuthi aphelele nabanenhlanhla nazalo baba abasebenzayo ayikusiza indawo leyo nto sokuthi ukuhlalisa ndawo yathi phela kunabantu la esontweni khona ngisho abakwazi ukucula amandlovu ngiyabazi bacula bese ngobani sathani batshela ukuthi phela wena wathola ingane into yakho nje isaziwa sikakayikhohlwa phela wena umfana siyamazi ukhona. Stop allowing the devil to remind you of things ezingenasiko. Suma naye umfana uthi ngiyambonga uJesu noma ngalimala kodwa ngikhona embusweni kaJesu ngiyaqhubeka. Kunabantu abazihlulela bona mama umphathi bazihlulela bona bahlele esihlalweni
uthi mina ngifanelekile bangakhuluma bonke kodwa mina angikwazi ukukhuluma namhlanje kodwa ngizokutshela ukuthi uNkulunkulu engikhuluma ngaye ekseni namhlanje uvuma ukwandisa imikhawulo yomuntu ozalelwe enhlungwini abese ezohlala nomuntu ozalelwe enhlungwini uthatha umuntu ongafanelekile umhlalisa nenkosi uDavide but hayi ukusebenza kwabo ingenxa yezivumelwano thina sihamba phezu kwezivumelwano awumadoda simnandi kakhulu lesi ngoba siwuKristu phakathi waleke esiphambanweni amadimoni mayisitshatha silutho siyawatshela ukuthi hayi thina sabantu besivumelwano kaKristu waleke esiphambanweni amadimoni athi sabantu bokuhlupheka ukuthi hayi asidizeke ukuhlupheka thina somemeza ivumelwane but asilutho sokuthi no thina senziwa amakhosi ngenxa ukuthi sabantu besivumelwano sasikafanelekile sabantu besizwe kodwa yalento imfana kaJuda yalengela nami waphuma noDlamini obe umuntu wesizwe waphela esivumelwaneni namhlanje bangimemeza ngithi uNkulunkulu kaAbraham uzwakale ngoba uKristu wasifaka phakathi esivumelwaneni. Namhlanje ngifuna ukuthandaza nabantu uSathane usebavalele ekopini abanye useze wabatshela ukuthi ingenxa yesibongo sakho ingakho ungayiphambili abanye uzobatshela noyifemeli wasikhulela kuyona ifemeli enganayo impumelelo wena wasuka zaba ngesikhathi esirong usathakazwa kakhulu ingakho isimo sakho senje angazi ukuthi yini uSathane eyivalile empilweni yakho enza ukuthi ubone ngazuthi wena umuntu enhlungu kodwa namhlanje singakasho ukuthi andise umkhawulo wethu futhi uthandazana labo bantu athi Nkosi mina ngiyena umuntu obuhlungu kodwa lesi simo ufuna siqhele manje eduze kwami sime ngeke awusethu